tại nhà rồng nó chọc gì nữa nhà rồng đấy rồng chỉ cho xong chia xe này có plau xe này có chi nè cô giờ thì ý xong quân gì cho cá lọt cho lúc chơi bé cho xong xe này có plau này có chi nào giờ để của giờ cho bé và phải xây lại bắt bé cùng xe nhà rồi cái lúc rồng đang là giờ rồi họ tiền lấy những qua là tao nó đấu lúc xong là thì trong nó giờ xong xe này có plau nè giờ lòng cho xe này có chi nào giờ thì nó nói là cô qua kia là gì nhá cho cái lúc rồng đang là thế thì giờ thì nó cũng cho bé một sai là sẽ hậu nữa thì sẽ lại họ mua cái tin cha tôi trong buổi cha tôi sai tôi còn lại thế giờ cô giờ thì đẩy má đi đây nó cho bé một là sẽ hậu nè cho nó cô giờ thì trong tuần có thế à có tua có tháng có xa sẽ cho lần tư qua chia tự do của con em mong cái lu cho chế chỉ mong có xa tạm từ muôn nhớ có tiền ly kia chuyện này chúng ta có tiếng nói này du mình đi được cái một đôi tò khó lên nó là cái thứ nữa cô lấy nhà tiền cho một cái tăng phong thế à cái nu cho chơi thì nó mới tổng tiền rồi tiền nó về chào ấy giờ bố chạy xua cho nó này cái chiêu à đây một trong đó không tiền đấy chỉ là hùa thì chỉ là nhà hùa tiểu nó không có cầu nó nhờ họ sao từ bác ơi còn xe nó cú bỏ tàu thì này bác ơi còn xe là giấy tờ ô tô rong vì dẫn gì ra ô tô rong họ tư với ô tô hiền biết biết ô hiền tàu bé tê tú tê kỳ rồi tê chẳng là xong rồi để toàn đây nó ya cú vì ya cú anh không tàu ra dưới ya cú nó nhung mè cú chỉ tôi ba cú chỉ tôi còn xe thằng này cả ô tô tàu nó nhận này ra xì xì không nhung tàu ra dưới vấn đề chập giờ bơ cái gì nó giống mỏ rồi nó khá là buồn thì để mua nó chỉ để uống trồng ti trên này tê chi tê phong tê dư trồng cái này tàu chơi trẻ nó lót tụi dầu nhót để nhót dễ dàng rồi đó nghe chẳng hết tua cho hồ nó bé bắp cùng xe nó cả nó cái hồ là uống tàu đi chả bé nó lên tàu giàu giữa cặp trâu lên trong chơi trâu mua trâu lên nó xe nhà dư tụi mình sẽ này tăng chúa uống thì đi cá nữa nè cá gì mà chẳng chỉ là gì tụi mình sẽ này tăng chúa uống bé với mình nhỏ còn do cá trong một thời gian bắp cùng xe xí đúng xí ba cho nên nó cũng mấy lo lụt phần xe đó nên bắp cùng xe xong rồi tụi tí làm cho bé tôi nói này của món thâu là còn sau đó tên nhà tên gì tên trong cơ cháu ti này bắp cùng xe là bé tao nó trồng cá sau đó xong rồi tụi tí chuẩn chỉ cái nào cái nó cá hỗ trợ tao lên xong xe là toàn bê còn mua chơi game một chia cứ đá chỉ là cả tàu đá chỉ xã tàu nhẹ là còn lái đó là xã tàu còn một tỷ còn lúc 6 là cũng cho chỉ thương đẻ rồi thì không mua rồiแล้วก็สิ่งที่เราพูดถึงใช่อย่างขนาดคุณแต่ละภาพรถสรุปย่อจะเป็นกติกาจากผู้ยิงสตูเพียmột trong tao là tao khả năng đầu tiên nhé khả năng bây giờ còn xe nhờ có của là phan bút sân lúc mà thế có thể là cái đồng ra là thế và dù do tự tin lâu chắc chó sẽ theo là có thể có dù tự cho
แต่สิ่งที่เราไปเจ้าจะดีเนาะว่านี่เขาลำลองไปจ้ะที่ช่างตัวช่างนอนเขาจะรอลิจ่าเจ้าลิจ่าวันนี้เราถอว่าใครว่ารู้รัดจวนนะวิธีการจังแต่โชว์รู้รัดจวนเลยแล้วเราก็ยังมัดก็ขอเฮียนทางในบ้าน2บ้านเนาะคือบ้านทุ่งในบ้านดงดานขอเฮียนทางพ่อแก่เดียวหุ้มสาวหนุ่มเป็นหญิงและทุกขั้นในการของบ้านขอแสดงความฮักแพงและนับถือมันยังพ่อแม่พี่น้องและคณะกลุ่มห่วงใจของพวกเขาพระข้าพเจ้าเองในนามต่างหน้าให้แกกลุ่มคณะห่วงใจบ้านดงดานก็คือบ้านห่วงเนาะจะมาผ่านบุตรสรุปไปย่อฉะนั้นข้าพเจ้าขอผ่านย่อๆทางนี้เนาะถือว่าใดที่ผิดพลาดก็ขออภัยเด้อจุดประสงค์ของการที่พวกเราตั้งกลุ่มคณะร่วมใจขึ้นมาในมื้อนี้ก็เนื่องจากว่าพวกเรามัสพุนเนาะได้สังเกตเห็นว่าในปัจจุบันนี้มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมของพวกเราดังนั้นข้าพเจ้าเองจะได้เพราะข้าพเจ้าเองจะได้สร้างตั้งคณะร่วมใจกลุ่มหนึ่งขึ้นมาคณะร่วมใจบ้านดงดานเนี่ยสร้างตั้งขึ้นมาฮอดในมื้อนี้ถือว่าได้7 ปีแล้วเนาะได้7 ปีเนื่องจากว่าพวกเขาสร้างตั้งขึ้นมาพวกเขาก็มีสมาชิกจำนวน18ครอบครัวแล้วก็พวกขึ้นเป็น20ครอบครัวแล้วก็อีกจำนวนนึงเขาก็บ่เข้าใจนะบางคนก็ลาออกจากคณะร่วมใจของพวกเขาฉะนั้นพวกเจ้าก็แสดงความขอบใจและส่งเสริมพวกเจ้านะที่เข้าร่วมพวกเขาและกลับไปบ้านนะบอกเขาว่าพวกเขาฉะนั้นกลุ่มพวกเขาตั้งขึ้นมาเพื่อเต้าร่วมความสามัคคีพร้อมเพียงกันสร้างสรรค์พัฒนาตามทิศชี้นำของท่านถึงสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสร้างการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดระยะ7 ปีผ่านมาคณะร่วมใจของพวกเราก็ได้มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันบททิ้งบอกป้าเพื่อนอยู่ข้างหลังเนาะอันนี้เป็นคณะของพวกเราระยะ7 ปีผ่านมาฉะนั้นเราเฉพาะปี 2024ในระยะ1 ปีผ่านมาเนาะกลุ่มคณะร่วมใจของพวกเราได้ประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมในด้านบางด้านคือการสูญเสียหรือว่าการเสียชีวิตเนาะการเจ็บเป็นแต่พวกเราได้ประกอบส่วนดังนี้ประกอบส่วนช่วยเหลือครอบครัวที่เสียชีวิตทั้งหมด3,900,000 กีบเนาะระยะ1 ปีผ่านมาตลอดปี 2024และช่วยเหลือครอบครัวที่มีแบบที่ได้รับเข้าให้หรือว่ามีเจ็บมีเป็นเนาะถือว่ามีเจ็บมีเป็นระดับที่ว่าสมควรได้พักผ่อนได้ไปพักไปนอนอยู่ห้องหมอคือเวียผ่าตัดเนาะและอื่นทั้งหมดแมนเป็น19 ล้านกีบเนาะฉะนั้นบทสรุปย่อเรื่องงานสังคมที่พวกเราช่วยเหลือในระยะ1 ปีผ่านมาตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้ทำย่อๆอย่างนี้ให้แก่บรรดาสมาชิกหรือว่าญาติพี่น้องตลอดกระจะตั้งเนาะและขอนี้ข้าพเจ้าก็สิว่าเป็นภาษาเราสูงนิดนึงวันนั้นจะเนี่ยจะจีช่วยได้ยังว่าม้วนแต่โชว์ว่ารูปหล่อที่จะให้รูปพงที่ถ่ายรูปเก๋นะแต่ที่ว่าให้รูปหล่ออยู่ที่น้อยอีช่องทองเราเป็นคณะป้าไปกงเชียนเอาไปต่อป้าสิริมวยเชียกีตอนเราจะเนี่ยจะโตเป็นล้านตัวแสนอย่างป้าเราจะเจนมวยเชียกีพอทองเตอเป็นต่อสิป้าเป็นขนาดเนาะที่เอาหัวมองเก่งตัวปืนของหมอระยะที่จงเสียเตะเสียตาหนูตัวอย่างนี้แต่นั้นมอขนาดนี้ขนาดที่วันที่ล่อที่หยาแหละตัวปืนของหมอเป็นต่อป้าทันทายอดเก่าจั่วล้านกีนะตอนเป็นขนาดของเชียร์เนาะแต่ยังไงเนาะให้เราตัวเสนอก่อนเขารอที่เดิมนะพอใช่แต่เราไปเจ้าเนี่ยจะจีช่วงสุดตัวที่ว่าเยอะแต่เราหล่อนี่เขาเรื่องที่เขาสนใจเป็นขนาดเราเขาพอเจอเรื่องการเป็นเจ้าอย่างขอสรุปย่อๆเรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอิลูชันของเราที่วันนี้เนาะแต่ชีทองนะขอที่ว่าเป็นจังหวะจิตตรงอิชันของเราขอเป็นว่าจิตตรงอิชันของเราไม่ยังมีที่จะอย่างเดี๋ยวเป็นสุดเนี่ยย้อนใหญ่คอก็มาขืนนอกกาเต้กลุ่มขืนนอกเก่าเต้นั่นไงคอ
thọ mua game là những một cái xí thôi và đó là chế bé và mua chỉ tàu cho là xí trời lúc xí xa để thi lên chùa làm để tu cũng chân xiong với mà để họ mua tàu nhiều rồi nữa là họ nói cho những con chuyện quan là bé và xin giả và bé chỉ ở tàu kho làm gì nhá nè hay khó ăn được bé thi họ thi chỉ trong và bé và đi trong đó là để mua game với cái nhiều tiền một số cái họ thi on họ thi ở bé vào tàu rau vì đấy cha bé papa bây giờ cũng xem là bé cô vào tàu Indonesia nè vào tàu Indonesia mua hầu mua Israel mua game là bé cô tại vì tờ chia của ba người đi khó bé và ba tàu thì đó họ đấy khó rồi họ thôn rồi giá tận tê bây giờ đi trả giờ thì đi giá tận tê của tặng nó là bé khana ba bê cũng xem một cái hay đó nữa giá tận tê là bây giờ đi trả giá tận tê là thao gặp bé sơ mua cái lùi vào để tương tùa bây giờ thì mua cái gà xe của tàu đông u bây giờ thì mua cái để nó tương tùa nó bây giờ thì có tránh pha bây giờ thì tránh xử nhở đây còn pháp cũng mua tấm ảnh nó chỉ xử lý bé khana cũng xem là còn cho được xin lỗi itu sẽ cho itu chơi itu chỉ sao thì giờ chỉ lỗi itu chờ tiền mua mình chỉ lu làm có cơ giả chỉ phụ giả chỉ phụ có thì bên đó ta hay là bé ba bé cũng sư thì có bé xin lu có bé nhỏ còn để lên để giàu xe lăng từ giờ là tụ do tụ phát cái nhỏ xuống thay chỗ đấy lần nữa còn đâu mà muốn bé kia thì có chó tua cả ta làm sao nhớ nên để cho ít bộ trong cái này chỗ này tin lần rất tao được tua này chúng ta tụ tập sai nữa nó sao nhở đây là chừng tuột tới lúc về khăn là giờ cái lúc còn chết rồi thì giờ tụi thấy cái bây giờ từ vấn đề là mà muốn vào chế tàu mà muốn trả tăng sao mà xí to hay đây rồi bây giờ tao đây nó mà đỡ học thằng ô hút thằng thì để cho gì cho nên cho trả cho phong cho dư thế mà nó học xong gan đọc là nên gan đọc cũng mà khỏi rong theo giờ cũng mà cái ship ba mà khỏi rong để nó từ họ tàu xe nó là hàng gan lo họ thằng nó trả theo bên thì nó ok là nó có cả sự là chú xe lo xe để chú xe cả đá bên nhau ok là một cái tay gì để nó chỉ muốn là chỉ họ phổ biến là rong ta nó biết khả cùng xe này ban thao kẻ nhiều hôm cái nên kết trái thì cái tí đúng rồi nó nào còn nó ca nhau rong san nhiều để xong và biết sớ để cho trên môn nó sự tan thong cả ca nhau thì nó còn sự tan thong nó là hầu chi trả chi cái lỏng dễ thì đúng là đấy không em có cho đó nữa tên đó chó đấy một tên này một tên một tên đó thì nó nằm ở phòng khoan mong งินอุดหนุนครอบครัวที่ได้ฮับบาดเจ็บในเรื่องหายลินเตอร์จะให้ลุงน้องจิตชมบ้างในทัศน์จ่าเทียเอาลังใจแกฮะตัวเนี่ยที่ตุจีที่ชีฮะที่นี่หูเราเนี่ยแต่เนาะจงเชื่อเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วเนี่ยจงเชื่อนอนเลยthay đổi ok thì có thay đổi sao thế này ok lo lần xưa thật chân rồi tên thân rồi bây giờ phải đem gì tiền thầu你搬家三路啦，放
thì sao tưởng nó được mình nhìn văn công đấy chị ôi đồng đàn rồi đồng đàn không văn công là gì bây giờ tụi xanh à này cũng tôi còn nên trả đây đi họ lớn sẽ chỉ tiền để họ xin trả đây cũng tôi còn trả đây mà cầm chia này ban công bây giờ tại đại lý rồi này ban công là thì đừng đạn để pe cho bắt chơi nhở thêm thị rồi và ban hứa là nhớ tổng nó là thị Perched on stilts in the middle of the sea, these sports were designed.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ